Следите Триленка во продолжение. Во Охрид беа застапени Црна Гора и Босна и Херцеговина. Не доби публицитет и понудата на Вучич кон Отворен Балкан да се приклучи и Косово. Тоа може да биде прв сигнал дека во Белград се подготвува признавање на меѓународниот легитимитет на Косово. Сега во продолжение ви нудувам дел од интервјуто со тогашниот вице-премиер, а сега актуелен премиер на Црна Гора Абазович, снимен во Скопје, но и став од еден од најпознатите српски автори, Dušan Janić. Postojao je jedan skepticizam u Crnoj Gori, treba priznati, koji je generisala prošla vlada, da se iza toga kriju neki veliko državni politički projekti. Najčešće su oni bili vezani za Srbiju i za tu ideju velike Srbije. Da moramo razumjeti da je Crna Gora najmanja zemlja u regionu. Ako je najmanja zemlja, ona je oprez najveći. Ja mislim da je to sasvim logično. Ali evo, posle par sastanaka koje smo ja i premijer Zdravko Krivokapić imali i sa premijerom Albanije i sa premijerom Makedonije, mislim da Crna Gora nije daleko od bilo koje ideje koja bi mogla da poboljša regionalnu saradnju. Što znači ne odbivate inicijatивата da se priključite? Mi ne odbijamo inicijativu. Mi nismo još donijeli odluku da se priključimo, ali ne odbijamo. Mi zaista želimo da vodimo jednu pacifističku i dobronamjernu politiku prema svim svojim susjedima. Ako Balkan Open može da nam pomogne da to uspostavimo kao mehanizam koji će ubrzati neke stvari koje se tiču našeg opšteg partnerstva, mi zaista protiv toga nemamo ništa protiv. Govorilo se da se krene segmentirano, odnosno da se prvo pogleda, jednostavno da se nekako osjeti atmosfera svega toga pa da se vidi da li u nekim segmentima možemo da ostvarimo saradnju. Mislim da je to dobar pristup i mi zaista tako nešto ne odbijamo. Ja ne vidim da je Balkan Open inicijativa koja nije kompatibilna sa berlinskim procesom, koja nije kompatibilna sa našim integracionim tendencijama svih zemalja da postanemo članica Evropske unije i samim tim treba je doživjeti ozbiljno i dobronamjerno. Ako budemo uvijek kretali od toga da nešto unapred osudimo da je zlonamjerno, uvijek ćemo imati problem. Mislim da je to bila praksa većine balkanskih zemalja u prethodnom periodu. Sad treba malo promijeniti pristup. Ne treba gledati u svemu nešto negativno, nego tražiti dobre, pozitivne strane. Ako su pozitivne strane, da ljudi imaju veću mobilnost, da lakše prolaze granične prelaze, da ne čekaju u granicama, da imaju unificirane, na primjer, radne dozvole ili druge ateste koji se rade zbog poljoprivrednih dobara ili nekih drugih stvari. Treba vidjeti kako ljudima olakšati život. To je konačna ideja. I mislim da bi to olakšanje života koje bi povećalo mobilnost definitivno vodilo ka većem pomirenju regiona, ka razbijanju predrasuda i ka boljem osjećaju i feelingu za zemlje koje su u okruženju, odnosno da građani naših zemalja bi osjetili veću bliskost između sebe. Иницијативата Отворен Балкан многумина ја толкува како можна алтернатива, како замена привремена за членство во Европската унија. Но постојат диаметрално спротивставени размислувања дека може да биде замена за Европската унија, други пак сметаат дека никогаш Европската унија не може да биде алтернатива, односно слободната Отворен Балкан може да биде замена за ЕУ. Што се крие зад ова иницијатива на Отворен Балкан? Pa ja lično imam potpuno drugačije mišljenje o svemu tome i učestvovao sam i lično i kao organizacija u istraživanjima i promovisanju takozvane ideje uklanjanja barijera unutar regiona bivše Jugoslavija minus Slovenija plus Albanija, to ono što su zvali Western Balkan 8, pa je posle spalo na 6. Jer jedan puta Hrvatska baš nije spremna da se zove Balkanom, ali nema veze. To je jedna oblast koja je povezana energetski, geografski, infrastrukturno i tako dalje. Dakle, radi se o uklanjanju barijera, o primjeni evropskih standarda pre nego što ste postali član. Po meni, to samo ubrzava put u članstvo. Pomaže da se udruže snage, da se obezbedi funkcionisanje ekonomije, naravno ne rešava sve ekonomske probleme. Ali vi uvodite evropske standarde, vi ne uvodite nikakve treće. Evo sad, pre neki dan je bio, startovao je Hrvatska kao Schengen.
A to je onaj dan kada je i otvoren prelaz one stop između Makedonije i Srbije. Šta se faktički desi? Да, меѓутоа дел од земјите, од 6 земји се уште не даваат карт бланш околу идејата за Šta отворен se Балкан. praktično desi? Kamion iz Grčke, kada uđe u Makedoniju, završio sve čekinge do kraja. Nema čekinga, zahvaljujući Open Balkanu. Inače bi stajao i na granici Srbije. De facto, Schengen kontrola je za kamione iz Grčke prešla u Makedoniju. Za kamione iz Bugarske, one koji idu direktno Dimitrograd, obave se u Srbiji. I onda oni prolaze kroz Rengen prema Hrvatskoj. Dakle, ubrzava to i biznis ubrzava se. Sad znam da kod nas je sve politika. Ja znam da sama činjenica da osnivači Zaev i Rama i Vučić su se mučili sa imenom. Pa su prvo koristili ime Mini Schengen koje je Madeleine Albright davala još 1994. Pa onda Open Balkan, pa nikako kao Zapadni Balkan. To samo govori da još uvijek postoji lutanja. A politički ima sukoba. Onaj ko ne veruje Vučiću, on će reći to je velikosrpski nacionalizam. I to, na primjer, govore kosovski političari. Da je to pokriće za širenje srpskog nacionalizma. Ovi iz Crne Gore, Milo Đukanović, kad je odbio da se priključi, on je jednostavno rekao to je zamena za EU, mi ćemo u EU. A onda je dodao ono što je važno. Pa ja sam vama 13. godine to nudio, vi niste hteli, što je tačno. Tako da Bosna je blokirana. U suštini, u ovom momentu mogu samo ove 3 države da se nazovu Makedonija, Albanija i Srbija funkcionalno. A znate, vi kad imate Makedoniju i Albaniju koji imaju međusobne ugovore o saradnji s Kosovom, imate i Kosovo. Sad, druga je stvar što Kurti hoće da to pretvori u priznanje svoje države, a Srbija ne da. To je drugo pitanje. To nije pitanje, kamioni će prolaziti bez kontrole i kroz Kosovo, ka Albanije. Tako da ja mislim da ima dobre strane, nije zamena za EU, ne rešava sve probleme, ali itekako pomaže da se podigne ekonomski saradnja i da se što pre uđe u EU.